sentir, pensar y hablar. Mi idioma, esencia de mi cultura. Un proyecto de comunicadores de las distintas comunidades lingüísticas de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala en el Día Internacional de la Lengua Materna. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Rinu Chatemachi Eukush Rinu Anonibar. Ha inti akatekwan kaumi manjelok apno ginim peip alan. Intang itza, ti uchum inyats. Wap Shubalpopti, ha yan main peip alan. Kakchikelo rubi nuchapul. Hareruk ushri kapanopal. Rinutsih kiche, ariu shear rinupantahi. Reno korbal pokomchi, ra risil inuwarik. Ayo kintik ang hopal, yesalilo kimpeipal. Ikuatinubal kachi ashku talinkiom manuom. Tenyol baah ahitet banilal etsa tichten shambil. Inyol tsununchbal ritiak chok impantak. Hakatsihubat utuhil haver shial hakabahnikil. Bunyol pal koikumam ishil ae ishal uvatine. Bunyol pal ae uvetspanil.